Tiski cvetnik. Mislim da pripadaju nekoj tajnoj sekti, mada kažu učeni da su to insekti i da se u stvari tu na tisi pare, što pomalo zbunjuje, vređa liričare koji će pitati u zanosu znanom: jeste li sjali onda nad Jordanom i znadoste li da će biti rana dok ste nicali s njenog trećeg dlana? Je li ovo blago dobroga demona, skriveno u mulju da ne zna ni ona, ili je posredi igra s botanikom u svetlom mehuru ko zna s čijim likom? A nakon svadbene lude terevenke umiru u sjaju mužjaci i ženke, ali tek kad ona u mulj spusti jaja, što ovu igru s nečim višim spaja. Vodeni cvetovi ili svetla čisla, đuli i zumbuli razdraganog smisla, možda spušteni s neba ledolomci ili na vodi biblijski odlomci, ili oči onih koje zlotvor baci u ledenu večnost jer bejahu raci. Leptiri i svici ničem zemnom bliski, spram vas svi su drugi bedni provincijski. Držite opelo i ditiram potom životu koji ste platili životom nad ovom vodom rasutom u cvetnik, ko da u njoj ne skonča nijedan nesretnik.